Polisi yo muri Kenya yarashe mu kirere inatera ibyuka biryana mu maso abigaragambya, ari nako ifunga bamwe muri bo. Imyigaragambyo yongeye kubura nyuma imaze iminsi, yamagana Leta ibifanye isano n'ivugururwa ry'ikibazo cy'ubukungu. Nyuma y'umwaka umwe abasirikare bahiritse ubutegetsi muri Niger, bamwe muri bo barabyishimira, abandi bahangayikishijwe n'ikibazo cy'ubukene bwiyongereye kubera ibihano n'ifungwa ry'imipaka n'ibihugu bituranye. Ku mbuga nkoranyambaga zo muri Burkina Faso hiriwe hacicikana amavideo yabyerekanye nk'ingabo z'igihugu bakora ibyo igisirikare cy'igihugu nyacyo cyise ibikorwa by'ubugome budasanzwe. Igisirikare cyamaganye iki gikorwa. Muri Uganda, umuryango udaharanira inyungu watangije ubukangurambaga bwo kwigisha abagore ibijyanye n'ihohoterwa rikorerwa abagore mu ngo. Uyu muryango uvuga ko bigoye kubona umugore udahohoterwa mu cyaro. Raporo yihariye ya ONU ku burenganzira bwa muntu yavuze ko amapfa akomeye yibasiye Tunisia, aho abantu bagera ku bihumbi 650 bagowe n'ikibazo cy'isuku no kubona amazi meza mu ngo zabo, abandi benshi bagakoresha amariba.